Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Kallid sõbrad, täna jätkame kannatamise aega ning pühitseme paastuaja esimest pühapäeva. Kalendris on meil kuupäev 21. veebruar aastal 2021. Ma loen piiblist Jeesuse kiusamise jutustuse lühikese versiooni Markuse evangeeliumi järgi peatükist 1 ja salmidest 12 ning 13. Ja kohe ajas vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes 40 päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Head sõbrad, lugesin ühe tudengi ülikooliaegseid meenutusi. Ühel korral koguneti koos teoloogiliste üliõpilaste rühmaga koolitusseminarile. Üks liikmetest jagas mõningaid oma hiljuti pinnale tulnud lapsepõlve kogemusi. Aastaid järjest oli lähedane sugulane teda seksuaalselt kuritarvitanud ja ei olnud kedagi, kes oleks inimest aidanud. Kõik kuulasid teda kaastundlikult, kui ta oma kogemusi ja tundeid lahti harutas. Nutt ja kogelemine kõike seda kaasa saatmas. Enamik inimesi olid surmvaiksed, teadmata, mida just peaks ütlema või mida tegema peaks. Ja naine, kes istus tema kõrval, kallistas seda inimest sageli, endal pisarad palgel. Siis üritasid paar õpilast talle lohutavaid sõnu ütelda. Üks ütles umbes nii: kujutan ette, mida kõike olete pidanud läbi elama. Keegi teine lisas midagi sellist: ma tean täpselt, mida praegu tunnete. Ootamatult hüppas see noor naine istmelt püsti ja karjus: ei, teie ei tea, mida ma praegu tunnen. Te lihtsalt ei kujutagi ette, mida ma olen läbi elanud. Kui teie pole seda samasugust põrgut läbi teinud, siis te ei tea mitte midagi. See oli võimas ja unustamatu reaktsioon, kirjutatakse selles mälestuses. Jah, spetsialiste koolitatakse inimestele igasuguste kriiside korral abi ja tuge pakkuma, kuid sageli jääb professionaalne abi eraldatuks ja pealiskaudseks, sest kogemus, millega me teise inimese elus kokku puutume, on sisuliselt meile võõras. Ausalt öeldes pole meil aimugi peale õpikute, loengute ja uurimisaruannete lugemise. Kaastunnet võib pakkuda, kuid sügavat kaasaelamist ei ole meil anda, sest ise me ei ole seda kohutavat põrgut läbi teinud. Lugesin eelmise nädala kohalikust ajalehest lugeja kirja pealkirjaga Kui kaua jaksab karta. Tsiteerin. Hirmuga teeme, mida kästakse. Kandke maski, kanname, aga praktika näitab, et hoolimata sellest nakatumisnumbrid tõusevad. Hoiduge kontaktidest, püsige kodus. Hoidume, püsime, kuid aina enam kuuleme, kuidas üksi jäänud ja isolatsiooni sattunud inimesed on depressioonis. Aga mis kõige kurvem, inimesed on muutunud kurjaks. Heast peast öeldakse võõrale halvasti, sotsiaalmeedia kubiseb õelutsemisest. Hirm on, ausalt, mitte niivõrd kurja viiruse ees,
vaid inimeste pärast. Sest viiruse aeg saab mingil ajal läbi, kuid kurjaks muutunud inimhinge nii lihtsalt ei ravi. Ka silmadega saab teistele naeratada, ka siis, kui on hirm. Tsitaadi lõpp. Tänases lugemises kirjas heebrealastele öeldakse meile, et Jeesus on inimene, kellega saame kõike jagada. Temast sai üks meie seast. Ta läbis kõik võimalikud kiusatused, mida me võime eales mõelda või kogeda. Tegelikult tabas teda kurjuse jõud palju tugevamalt, kui keegi meist iial on kogenud. Ta suudab meile tõesti kaasa tunda. Esiteks, kohe oma teenistuse alguses viis Püha Vaim ta kõrbe, et Jumal saaks teda proovile panna ja saatan võiks kiusata. Markuse evangeelium annab vaid 2 lauset selle kohta, mis oli ülioluline Jeesuse 40-päevases kogemuses. Ainult Matteuse ja Luuka evangeeliumist leiame, kuidas saatan kasutas kogu oma jõudu ja nutikust, et panna Jeesus oma kutsumusest loobuma. Saatan pakkus talle mitte ainult otseste vajaduste leevendamist, vaid ka otseteed, kuidas kogu maailm kontrolli alla saada. Kuigi Jeesus oli pärast 40 päeva ilma toiduta olemist füüsiliselt nõrk, suutis ta saatanat noomida. Ta oli otsustanud jääda truuks taevaselt isalt saadud missioonile. Jeesus jäi kiusatustes ja kannatuses kuni kibeda lõpuni truuks. Ja just seetõttu saab ta samastuda meie kiusatuste ja kannatuste, soovide ja hirmudega. Sellepärast saab ta meile kaasa tunda ja meid aidata. Head sõbrad, paljud risti inimesed arvavad, et kuigi Kristusel oli inimkeha, polnud tal siiski täiesti inimlikku meelt. Mõned kujutavad näiteks ette, et ta valdas juba imikuna jumalikku teadlikkust. See tähendab, et ta võis naeratada ja muheleda emas üles ja teeselda täielikku teadmatust, samal ajal arutledes. Te kujutate ette, et ma olen abitu laps, aga peaksite tegelikult teadma, et ma tõepoolest lõin kogu universumi. Selline mõtlemine on tavaline versioon iidsest ketserlusest, mida nimetatakse doketismiks ja mis õpetas, et Kristus ainult näis olevat inimene, aga tegelikult oma olemuselt ei olnud. Jeesus ütleb Johannese 5. peatükis väga selgelt. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Salm 19. Juudi ülempreester oli vahendaja Jumala ja rahva vahel. Ta tõi rahva nimel ohvreid ja palus nende pattude eest lepitust. Siis pöördus ta inimeste poole ja kuulutas Jumala nimel neile, et nende patud on andeks antud. Kuna Jeesus oli nii täielikult inimene kui ka täielikult Jumal, võis ta olemuselt esindada rahvast Jumala ees ja Jumalat rahva ees. Ta võis paluda oma taevase isa poole oma rahva eest ja kuulutada julgelt pattude andeks andmist. Isegi neile inimestele, kes õigete inimeste meelest ei saanud Jumala soosingut ja halastust iial kätte. Selle saavutamiseks pidi kõrgeim ülempreester tooma ülima patuohvri.
Võib-olla mäletame, et kui Abrahamil paluti ohvriks tuua oma poeg Iisak, sekkus Jumal viimasel hetkel ja pakkus Iisaki asemikuks jäärast. Tsiteerin. Ja Abraham tõstis oma silmad üles, vaatas ja ennäe, üks jäär oli rägastikus sarvipidi kinni. Ja Abraham läks ning võttis jäära ja ohverdas selle põletuse ohvriks oma poja asemel. 1. Moosese 22:13. Samamoodi osutas Jumal ülimale patuohvrile, kui ta andis oma ainsa poja ristil mitte ainult oma rahva Iisraeli, vaid kogu maailma pattude eest. Jeesus on nii kõrgeim ülempreester kui ka ülim ohver meie pattude lepitamiseks. Kui tunneme end nõrgana, kui kiusatused tulevad, peaksime teadma, et Jeesus on neid juba ammu enne kogenud. Ta teab saatana kiusatuste vägevat jõudu. Ta pidas survele vastu. Seetõttu võime abi saamiseks pöörduda tema poole alati. Kui vägivald ja kannatus meid ähvardab, ja selleks peaksime ka meie kristlastena üha enam valmis olema siin postkristlikus Euroopas, peaksime teadma, et ka Jeesus on samu asju kogenud. Ta teab ärevust, mida kannatuste oht tekitab. Ta oli valmis minema kuni ristini, sest see oli tema kutsumus. Ja meie võime temalt oodata abi, et taluda kõike, mida vaja on, et tema jüngritega jääda truuks oma kutsele. Jeesus ütles, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Matteus 11:28. See on alati tõsi siis, kui see koorem on tingitud meie sõnakuulmatusest Jumalale, või kui selle väsimuse põhjustab meie pidev suutmatus täita Jumala standardeid. Siis Jeesus kutsub meid. Jeesus teab meie minevikku, nii räpane ja pime, kui see ka iial ei oleks. Ta on selle lepitanud, selle eest surnud. Nagu Jeesus ütles eksijale, ütleb ta ka meile. Sinu patud antakse sulle andeks, mine ja ära tee enam pattu. Aamen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear friends, today we continue the season of Christ's suffering
and celebrate the first Sunday of Lent. And today's date is February the 21st, 2021. I read in the Bible the story of Jesus' temptation according to St. Mark, first chapter, and verses 12 and 13. At once the Spirit sent him out into the wilderness, and he was in nature 40 days, being tempted by Satan. He was with the wild animals, and angels attended him. Dear friends, once I read the memoirs of a student's university days. On one occasion, they gathered with a group of theological students for a training seminar on pastoral counseling. One of the members shared some of her childhood experiences that had recently come to the surface. For years on end, she had been sexually abused by a close relative, and there had been nobody to help her. We all listened with deep sympathy to her as she, sobbing and stammering, unraveled her experiences and feelings. Most of us were dead silent, not knowing what to do or say. The woman sitting next to her gave her a tight hug, sharing in her tears. Then a couple of students tried to give her some words of comfort. One said something like, "I can imagine what you must have been going through." The other added something like, "I know how you must feel right now." Suddenly, this young woman jumped up from her seat and shouted, "No, you don't know how I feel right now. You can't imagine what I've been through unless you have lived through the same hell." Oh, hers was a powerful and unforgettable reaction. Specialists are trained to provide help and support to people in all kinds of crises. But professional help so often remains detached and superficial because the experience of another person's life remains essentially foreign to us. Honestly, we have no idea other than reading textbooks, lectures, and research reports. We can offer compassion, but we do not have an in-depth understanding because we have not experienced it ourselves. I read a reader's letter in a local newspaper last week entitled, "How long can you be afraid?" I quote, "With fear we do what is commanded. Wear a mask, we do, but practice shows that infection rates are rising nonetheless. Stay in touch, stay at home. We stay, but we hear more and more about how people are left alone and trapped in isolation. But the saddest things, people have become evil. People speak harshly to strangers for no reason. Social media is full of malice. I'm honestly frightened by this. Not so much about the evil virus, but for the people. Because the virus's time will someday end, but the evil human soul will not so simply be cured. You can even smile at others with your eyes, even when you are afraid. In today's reading to the Hebrews, we are told that Jesus is the person with whom we can share everything. He became one of us. He went through all the possible temptations we may experience and imagine. The forces of evil hit him much harder
than any of us have ever experienced. We can sympathize with us. First, right at the beginning of his ministry, the Holy Spirit led Jesus into the wilderness so that God could test him and Satan could tempt him. Mark's Gospel gives only 2 sentences about what's crucial in the 40 days experience of Jesus' ministry. Only in Matthew and Luke's Gospel do we find how Satan used all his power and wisdom to pursue Jesus to give up his calling. He offered him a relief not only from immediate needs, but also shortcuts on how to take control of the whole world. Although Jesus was physically weak after 40 days without food, he was able to rebuke Satan. He was determined to remain faithful to the mission of the Heavenly Father. Many Christians think that although Christ had a human body, he did not have a fully human mind. Some imagine, for example, that he possessed divine consciousness as an infant. That means he could smile and mumble in his mother's arms and pretend to be utterly ignorant while thinking, "Oh, imagine I'm a helpless child. You should know that I did create the universe." Such thinking is a standard version of an ancient heresy called Docetism, which taught that Christ only seemed to be human. Jesus says very clearly in John 5, Jesus gave them this answer, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does." John 5:19. The Jewish high priest was the mediator between God and the people. He offered sacrifices on behalf of the people and asked for atonement for their sins. Then he turned to the people and proclaimed in the name of God that their sins were forgiven. Because Jesus was both fully human and fully God, he could by nature represent the people before God and God before the people. He could pray to his heavenly Father for his people and boldly proclaim the forgiveness of sins, even to people who did not receive God's favor and mercy in the eyes of the righteous. To achieve this, the high priest had to make the supreme sin offering. We may remember that when Abraham was asked to sacrifice his son Isaac, God intervened at the last minute and offered to replace Isaac. Quoting, Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. 1 Moses 22, verse 13. In the same way, God pointed to the supreme sin offering when he gave his only son on the cross, not only for the sins of his people Israel, but for the sins of the whole world. Jesus is both the highest high priest and the ultimate sacrifice to atone for our sins. If we feel weak when temptations arise, we should know that Jesus has already experienced them before us. He knows the mighty power of Satan's temptations.
He withstood the pressure. Therefore, we can turn to him for help when violence and suffering threaten us. And we as Christians should be more and more prepared for that, even here in post-Christian Europe. We should know that Jesus has experienced the same things. He knows the anxiety caused by the danger of suffering. He was ready to go to the cross because that was his calling. And we can expect help from him to endure all we need to remain faithful to his calling as his disciples. Jesus said, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Matthew 11:28. This is always true when the burden is due to our disobedience to God, or when our fatigue is caused by our constant failure to meet God's standards. Jesus knows our past, as filthy and blind as it is. He has reconciled it. As Jesus said to the deceiver, he also tells us, "Your sins will be forgiven you. Go and sin no more." Amen. Ja palugem. Meie Isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nii ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.